Nulia mikate mpaka ikabaki. Amen. Kwa hivyo wabarikiwe, wabarikiwe na wabarikiwe sana. Amen. Pale nje kuna guka niliona akora mkwaju akugete guko kugete guko mwe okugete mundu ikaranete na guko ucio wena igotirithiete kuhana tari beige guka uingirire guku rucini akugete amekaa wapi? Nani anamuona? Angalia kama mmekaa karibu na guka wena igotirithiete kuhana ya white. Ako wapi? Niletee huyo guka. Niletee huyo guka. Na wale guka wetu wawili wakuja hapa. Ako wapi guka wa gita? Niki koreti gira. Niki mwanake. Niletee huyo guka. Ule nilimuona tukiingia kanisa. Amen. You know, fatherhood is a given mantle. For us to be fathers, we were given that mantle. And let me tell you, mudurume na munyitewega wamoha negoka. Listen to me. Riria Ngai obaga mundu. Nimurathikiriria. Tigana inaguka. Riria Ngai obaga mundu. Nigwa kinyire handu Ngai agikinyia process ya kuba mundu muthia. Wira ucio atiga kuba mundu ri aunaire mundu rume. Are we together? Wira ucio aunegerire. So ithuĩ nĩ tukoragwo na mandate ya Ngai ya kuba mundu. Na nikio we waciarirwo nĩ baba wanyu no wakumbire we. Are we together? Muthuru ucio murona mwikaranĩtie nake hau akoragwo na mandate. Niwe wanegerirwo mandate ya kuba mundu riu. Haria Ngai akinyirie muico kuba na ndoro riu anegerire mundu rume mandate ya kubaga mundu. Na nikio wonaga Ngai ndatiganagĩria mundu rume. Praise the name of the Lord. Ngai ndari atiganĩria mundu rume. Taru tungĩmwĩra kana muthuri waku angĩkumbũrĩra akwĩra maũndũ marĩa ageragĩra bai hwaĩ-inĩ nĩgetha arehe mutu. Nigetha athomithie ciana taru tanjira atiriri mundu rume umwe ahotaga atia kunyitanĩria responsibility ciothe cia gwaku. Akariha nyumba, akagũrĩra nguo, agathomithia ciana, agatũma mũgĩe gĩa kũrĩa nĩ tondũ Ngai nĩ amũteithagia. Ngai ndangĩtiganĩria mũndũ aheire wĩra wake. Are we together? Rĩu athuri aya na inyuĩ nĩ mũratwarĩtwo handũ. Friday. Mwatwarĩtwo kũ? Nairobi. Museum. Na kaiwe fulana yako na ngofia ciĩkũ? Atige? Muciĩ. Aya, ndukwenda kuonia kanitha wĩna nguo njerũ. We nĩ wakenire? Muno. Kwanza Mungu apige kurathimwo muno. Na hao miaka mingi ya gũikara thitani. Kana baba miaka ngana. So you were happy? I was very happy because it was that time for me to go national park. You went, it was your first time to go to a national park? That is great to go there. When I was in the school, did you saw animals? I saw lion, did you saw animals? I saw lion, rhinoceros, crocodile, and hippopotamus. He saw rhinoceros. I mean, that was a very attractive. It was a very attractive trip, and I got a song for you here.
So you have been treated for a father's week. Rugicokeria andu aya ngatho tondu magutwarite aya tiasi aya mandikitwo aha kwanza nilikuwa na shukuru nilikuwa nikieleza Yuria shikohana kwanza shiko Naomi, God bless you so much. Where is Naomi? Hey. Na anatoa nao na Kibo na wengine na nina wimbo wa Bishop hapa nimetunga na zitaimba za lakini za Mungu hiyo enda kwa Joroge urecord. Yes. Alafu utulete kama imeimbwa. Mimi nasikia mwili wangu unajua mzee ukua miguu sasa nasikia nianze kusidi kutembea na nimepewa mahali ni kanzu pale stadium niweke kibanda chochote niuze vitu kama utanizapoti and it is a true issue, it is a true new. Unataka kuwa mwanabiashara mashuhuri ndio niwe nikipata ndoo maana bila currency without currency you shall be good for nothing. Ndio upate do nipate currency. Hapo currency even dollars. Yes, I can get people. Dongo sit down with Guka and listen to him. Kuna mzee alinunua dawa hapa. Anaitwa nani? Wajua uko biazi wawili Mofam na mule pato. Mofam hayuko. Yule alinipa dawa ninaona ni Mofam 3000. Na nikapona. Ukakunywa dawa ukapona. Si unaona nakanyaga kama mwanajeshi? Mwana Mungu akubariki na akuongezee miaka mingi sana. Asante. Na ndugu na wengine wote wazee kina dada tujenge JCM kwa msingi wa kusema tuko kwa supernational shifting. Thank you. Haya, kenawe waria Githweri ucokie ngatho mutumia uria aigua Githweri aria Githweri ucokie ngatho. Ni wega muno. Asante sana kwa yule wachichana wanilipeleka huko. Sikuwa najua pande hiyo. Nimesema asante sana kwa sababu walinipeleka nikaona wanyama, nikaona kila kitu. Uliona wanyama wagani? Niliona inaitwa nini bone. Sio bogo. Aja nyaga. Ostrich. Ate nyaga. Na bogo. Na siana siayo. Na boalinga. Siana sia nyaga sieta wate. Yoe. Uliona nyaga? Na nini ingine? Na bogo. Alafu waliwapeleka lunch. Tukakula tukasiba. Nyama ingine ilikuwa ya mboni. Shiko and your sister, may God bless you. Nimona athuri acio ni akenu. Riu hau no mura rutaga kirathimo na githe tiguo. Ukambaria. Jeff. Baba wi mwega. Mwathani agocu. Witagwo atia? Witagwo Njoroge wa Gitaka. Njoroge wa Gitaka. Na wina thayo ni ukire githomo. Ona hindia ngitari oguku. Ona wari oguku. Waikara o hau. Ngai akurathime twakena ni gukorwo hamwe nawe. Riu anake andeta. Baria. Uyu ni mutimu uyu. Na wa guku. Arutaga na kambuni yake ya kwendia migunda yetagwo Cactus Properties. Yetagwo atia? Ate? Yetagwo Cactus Properties. Cactus Property. Ate yetagwo atia? Cactus Property. One mjanja. Riu ri ni araugite murieri ni arenda kumuikia kindu. Uyu uria kurorwo ni Jeff weroraya. Where you check at your grandfathers. Iyo ni kiu ni kiheo gia Father's Day. Tondu muri maithe maitu na ni mwakurire mbere mugituciara. Na riu ni mukite nyumba ya Ngai turatungata hamwe na inyu ukuru-ini wanyu. Riu ni mwaheo kiheo gia Father's Day.
miaka mingi sana. Uwe na miaka mingi sana. Eyuthi mugikaredi inyui tutigona muthuri uyu. Riria tuonire muthuri uyu